XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Ms. Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Ms. Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license. Ni Manong Ju, siyak met ni Amag, da kami ti for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa bang nangin, di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaeng
samiwing iti puso, sonata ni Ilocano. Okay, naimbag nga pangaldaw tayo amin na po, iti petsa. Eko, iti petsa kat may kalima, iti Nobyembre. Okay, the 5th day of November and DJ parmi apo, DJ Villa Carmen kalkalpas lang apo iti Awino Giramon kalkalpas lang apo iti election para iti director, wino board of director iti Iselco and napagasatan datay kabagyan mi siyempre ni Manang Aida, wino Adelaida Pastor, congratulations. And of course, ditagat tayo apo iti Villa Carmen for the first time iti director kita nagtaod di Barriome. So once again, Manang Aida. Kapay ka siya Ana? Hello. Kapay ati mic ko. Nakapoy Hello. Hello? Hello. Oh, ayan, Kapay ka siya Kasi kati ng pindot Oo, aji gain natin ko te. Okay. Kurang tigin mo niyo. Yan, madama kami ngayon share dati ko live. Okay. Okay, so once again from Barangay Villa Carmen, congratulations. Iti Barbaro apong board of director tayo in the person of Manang Aida Pastor. And katagitay na nga bakmat apong barangay officials, congratulations kada kayo amin. Anyaman apong paset iti ili tayo no probinsya tayo nga Isabela. Congratulations. Kitsabi ko mga puta laglagi pa nyo dagitay dinakdakamat yun di. Ano ba? Nag-adote notification dito relo nga sa mga sangpet. So, standby. Nyaman na po tibubrayan nyo itatang oras. Kasi siyempre consider apo iti programa mi. Sit down kay pelaeng and then kukuyog tayo iti talong oras nga namnamsek iti sonata ni Ayat Canbiag. For our first piece, ito man balong titiraan. Now, naggarot ati mic ko ne. Pikas siya Ay, napay ni Marigriga. May paspas sa rukigig, may patpatublat. Kinirog nga bagas, tinapagbibiag. Dinan mabaelanen, atunuyen tiyag biyag. Balangit, saluyot ken marunggay. Pangaldaw, pangmalem, ken pamigat. Di payen makaango, itinalanitan. Sikit na, dandanin mapuksat. Ubing lakay bakit ken agtutubo. Agpanunot agagawa, agrid-ridam kayo. Ang ayen niyo amin, akabaelan niyo, ibangon, kabibiyag ni Pilipino. Balangit, saluyot ken marunggay. Pangaldaw, pangmalem, ken pamigat. Di payen makaangot, itinalanitan. Sikat na, dandanin mapuksat. Ubing lakay bakit ken nagtutubo. Agpanunot agagawa, agrid-ridam kayo. Ang ayen niyo amin, akabaelan niyo, ibangon, kabibiyag ni Pilipino. Ay, napay ni Marigriga. May paspas sa rukigkig, maipatpatublat. Sinturon ng tay pairut, pairut, pairut. Sikat na,
Sinturon ng tay pairut, 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 sikat na dandanin mapugso. Sinturon ng tay pairut, 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 sikat na dandanin mapugso. Sikat na dandanin mapugso. Bagis nan tayo nagsisining galut. Ayan. Medyo okay na? What do you think? Medyo. Okay. And iti umana po nga basahig nga mensahe nga in text dito 0905-808-1259 na imbangal daw katropa pakablao man dagiti kakabsat ko so da Alex, Johnny, JR, Elsa, Oscar, Agraman, Pamilyada kang Ronana akin nilakay ko nga ni Dario Amparado from Vanji Amparado. Wow, dadakat. Si Kamat pa lang, tayo bumasa. Hello Karuba, good PM sa inyong lahat, especially to Kuya June and John Mark from Marita, Novesteras. Ayan. Hello to Dimple, pa-shoutout po na. Have a blessed Sunday ahead. Ayan. Doming Martinez, good afternoon. Kastamat kini Nanay Nida Lacambra. Oh, diba? Talagang at nanay na, hindi na ngayon. Shoutout po sa lahat ko na. Yan, pa-shoutout po mga DJ lahat ng nakikinig dito sa Barangay Rizal, Nagilian, Isabela, ni Lilibeth Peralta. And kuya, pakibati nga po ng happy birthday sa anak ko, Marjorie Pasqua. At sa pamangkin ko, Titos Pasqua, iti Delphine Albano, sigurado yung na. Thanks po and God bless. Ayan. Okay, for our next piece, para kata kayo amin na po, nga dumdumngeg. Bimulalayaw nga ayat agpukaw-pukaw di agbayag aglisi ka aday wanak tatlon agtal na tuyrignak ayat abimulalayaw naulpit man ang alilaw takas kala agpatpataw ket iyaw awan nakauray painuting at aldaw marikli-birip to'y nakem nga ikulbo na tulaen gandak mo't mangirurumen mangikulbong mangitulmen ngem no kaspud numet laeng puro seman jay bit-bituen tatap nun mamati ak adin tuket ak kupas bimulalayaw nga ayat maripirip to'y nakem nga ikulpo na tulaeng gandat mo't mangirurumen mangikulpo mangitulmen ngem nukas punlumet laeng puro seman jay bit-bituen tatap nun mamati ak adin tuket ak kupas bimulalayaw nga ayat tatap nun mamati ak adin tuket ak kupas bimulalayaw nga ayat. Tito ko na dyan na. Ayan, awan
Manen, iti agpakablaaw din kan. Ano man tagbubuya actually, pero siguro kahit masadot na nga pindot ita, bueno, chat. So, na nga iti kunta. Yan. Aplikasyon talaga. Ano? Ayan, hello mga katropa, good afternoon po. Pakabalaw man to The Kiwag family. Nangro na kinta Mama Marie, kinta Tatay Eduardo, Papa Francis, iti San Mateo, Isabela, kana ni Levi J, The Kiwag. Para guys po ng Pasko at Puspuso tayo. Ayan, nagyaman ako mga katropa. Yan. Siguro napanog ta lang, so stress ta, datay lapayak ta stress wala yung ti kina pigsa ti kay mangmangag ta terapi di nag-kansyon ta. Yan. Hi Idol, watching from Patol, Santiago City. 4 decade duo lang malakas. Kung na ni Zed Salazar. Thank you po. Ah. Pasyarot man Idol, ito ay tumawini Isabela. Kung na ni Cheryl Milyare. And hello po, pasyarot po kay Kagawa John Ray Vidad. Happy birthday and thank you. Kung na ni Elvira Vidad. Paskwa iti Puspuso. Paskwa iti puspuso. Ah. Okay, go yan. Addan lako ti ubing nga arus iti Paskwa. Malagip ko tay ubing nga adda ti kulong. Tattao agsisinagot na dumaduma nga aginaldo. Pacheck ati Paskwa si tataen ti puspuso. Pagsilawin na Christmas tree aran yagti masakbayan kapya dito'y lubong agkay kay satay ken apo kansyugan asiraragsak tinarambak apaswa ken di tay kumalip-lipatan ti ayat iti na maswa sapay la tarabayan na baro atawin na sangapada ken di espiritu ti Paskwa ag naed tumunggal maysa. Linaon dagiti kararag ti intay panagkakapiya amangi parangarang ken Jesus na marswa. Kas pagagti agsapa idi umuna a Paskwa iti barang ni ayat ken ni Jesus sa maladaga itay kan man rambakan agtukarti pang Paskwa iti may sa atimet itan oktay iti Diyos tansyon asiraragsak tinarambak apaswa ken di tay kumalip-lipatan di ayat iti na marswa sapay la tarabayan na baro atawen asang para ken di espiritu ti Paskwa ag naed ti tumunggal maysa kansyon asiraragsak tinarambak apaswa ken di tay kumalip-lipatan ti ayat iti na marswa sapay la tarabayan na baro ataw iti sangapada ken di espiritu ti Paskwa ag naed ti tumunggal maysa. Ako the version may the Christmas in our hearts iso nga Pasko at puspuso mo ta nati impaulo men. Okay, alang arod pa iti arami din takat basit mo ta chacha. Kunan na ni Leslie Jane Gombio Arconado. Hello po mga katropa na imbangal daw kablaw man ti family Arconado Gombio Ken Agustin Ken Baldugo Ken Asuncion
family kan pastor family kan oy salamat pa mga tayo mga katropa ko ng Les Legend Arconado. Hello mga idol, pa shoutout po from Ken de la Cruz. Good afternoon po Giancarlo Peralta. Para guys naman po apo Uncle Berting from Kagawad Mila Madriaga Lanuza. Okay, and listening from South Korea is Martin Andres. Good afternoon. Arnold Orencia. Orencia. Ano na talagang Orencia? Mamindua. Pa-request po, DJ Agpa Bakut. Right. And hello po, good morning from Fritzy Golayan. Fritzy Golayan. Para guys kano Uncle Berting from Kagawad Mila Lanuza. Wow! Did you make it, Kagawad Mila? Wan. Anya number mo apo Kagawad? Wan, hami amoti nang abak ita di pa ariyo na to Top siyempre. 1, top 2, 3, 4. Yeah, she's Baluarte. one of the best performing Kagawad iti Baluarte actually. Wan. So nga no wonder. Sino tika timnan? Team Dalaga? Madiya. Team Dalaga ba siya? Matik matandaanan mo. Hindi ka mo no, niya katiki na. Forget it. Baka no kama dito ti Wangarod. ibalikas. Sorry. Team Enteng sa Number 1 ka na. Oy, Wow, congratulations talaga, Kagawad. Sino garod tika team mo? Sa origin baka mali. Nagsaya at man nga damag dayta. Okay. Okay. Uncle Berting is on our way. Yan. Kada ti team song ni Uncle Enteng. Wan. One. Inteng Mariano. I hope that mo la di katiket na. Okay. Ana, di na pa ngayon update. Madimod, salamat po kung nanalang mod. Ni Apo Kagawad. Okay. Maamontan tulat ta, syempre. Ang agtultulit di aldaw, baka maiyaban tayo dito. Ningay nga ta, Kagawad nga kuha ng habak nga ta ni Dajay. Ay, aji uncle ni Komparek. Wine. Ni Alonzo. Mali. Anta malagi pan. Basta ni Kwa. Ti tugtog na Pagbilaw. dalayap. Aywan, Pagbilaw. Oh, Dennis. Dennis Dennis Pagbilaw. Okay, nga ron. Okay, ati sunata nga para kada kayo dito, abo. Parbangon luwag riin, apan nagugut iti kamutin, mangisa ang sagiwayway itnuangen. Nagagat niyang kalbartin, natari patu iti dingwan, pagulitan ang naskan atulagan. Awan kanyan at banog, inaldaw lata sumalog, ure makasinit pa'y iti pudot. Nakaragkad lata, ure Adda sa gubanit na, agpastor nuang di panakainanana. Kasta niyang kalbarting, sala sumangpet no ti maleman, kati kayat na rumang ay panagbiage. Nunalpas tiraraapan, agbirok man ti panggadanan, alatiro ta dandalin panagaapiten. Mapaitan naliday, tabagam nalupay, iti na amuam, iti presyo, iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisam, napampaykit di nakiinuman, ngem ko na sumulit at intong next crapping. Sumaruno ang panagtatalon, raet kang sikak at ngimaton, doble pa'y presyo, metem di abunon. Awang pa'y katitanong regasyon, di gasolina iti patanong, ni Uncle Berting nang isaldan taltalon. Kit di nan san masakan, tadi makelen ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasaket ng asawa. Nagragsak ti pakasar na, balse dito'y balse dita, gem nalako nam tay may sanga ektarya niya arod. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpet no ti malaman, anya narigat di maklaro man ayen. Adang kapuko ni Uncle Berting, isupayan at pagpagakasan, alatiro maglaw-alo makayen. Adda may sa amalam, nakitak ni Uncle Berting, nakatugawag kapkape nakamulang. Awanan iti matalon, ina amin ang alakon, awang paiket keng kwan at mang taripat.
Barbahon di agriin na panagugot iti kamutin, idi sumangpad si malibukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na agraman apo ko na nagraranada anapan bimisita. Dakkel nagpaliwan dagiti anak na iti kinagagat imalada ken kuana at tan inhinyero doktor ken abogada ni Uncle Berting aniyang atat obrana. Yang Adda. Kasta ni Uncle Berting sala sumangpat no ti malaman pindain at anak na apasyaren. Nalako ng dagdagana tapi nagpaadal na ngemitan mansyonan iti balay na. Sika ngay kaaruba ang amom kat isuna ni Uncle Berting tatang kay isuna. Aramiden na ti amin kadatay nga anak na agsubaltay kumamit ken kuana. Agsubaltay kumamit ken kuana. Okay nga ro, diti orasen alas 12:33 iti Aldao. Kitagsubli kami apo with more songs, more surprises right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234. Okay, aksepsablihan po, nagiti pagayam nyo. Siyempre, nakamilat na po. Dahil ito, yawan sa bali ni Katropang June with Katropang JM. Dito lang nga po, numero 1 ng programa. At da kami manan, dito 104.9 XFM Santiago. Exciting nga talaga. Di mas pasamak. Siyempre, agtogaw ton. Dagitay natutukan nga takem iti barbarangay tayo. Yan, kat ko na ni Imelda Tolio. Idol na yung pag-aldaw yo. Kablaaw man amin nga dagijay nangabak iti eleksyon nang runa ti kasinsin ko nga ni Macario Carbonel nga nangabak nga kapitan je Barangay Rizal sa Guday, Quirino. Wow, congratulations apo Kapitan Macario Carbonel. Okay. Kasama kanilin Cheche listening from Hong Kong. Kunana ano man ti pagbati ti Hong Kongan balong? Hong Kong Chinese. Ana kasano? Ni hao ma. Ni hao ma. Okay. Martin Andres, kung ano naman nakikinig habang nagbabaliktad ng medyas dito sa factory ng medyas dito sa Seoul, Korea. Magandang tanghali sa inyo. Apo, mayaman taga-balikid ka tibalik medyas. Yan, okay. Nabagal daw yung mga manong pakablaw man ti Family Bergonyo and Dupilas. Kastamot ti pada listeners. Para kas man ti Islands Industry, magyaman na mga manong. Yan. Bilbiro ko chikokot, kanayin nga request ti Patrick Hovet. Patrick Hovet. Umutan, baka DJ busy muna. Okay, kasamot ka ni Arturo Dumelo. Magandang umaga, Karuba, Susan. Kung ano naman, apay nga tatali Susan, magti kinablawan na. And of course, ni Kabsat Nilda De Leon. Once again, hello neighbor watching. As usual, good afternoon. Kung ano naman. Nagpas mo dagito yan? Kablawak man, idol, dagiti Team Cup Horia. Iti napalabas ng eleksyon iti Villa Marso, Cordon, Isabela. Yan, Junard Oria. Wow. Okay nga. Na-base launa yung ate Mike ko na. Na-base? Oo. Kisek ti base na? One. Kasi yan. Wait a minute. Ni, naka-capsule ni yung ti-base na. Hello, sound check. Check, yan. Check. Okay. Naunag ti Juan. Madi may kawa ka lang. Madi may kawa ka lang ta sa bali ti timpla di rabi na pintas ti timpla di rabi.
DJ Hanggamin live. nga, right and left. May isa kami 10 na. Pero maganda ang tunog kagabi. Gawa na wala di base. Hindi si kayo nga nag-install. Okay, para kadagitay hampeng apo. Ngayag murmuray pa lang at tatangan ka nito. Okay, hampeng nga namurmurayan kung kuma. Karabang bangon na pa lang iti ipagidaan para kada kayo. Hoy, sadot bumangon kan, kita eman ti aglawlaw. Sikalat na kaidan ay nakakumot kapailan. Lupit di bimangon kan, itarayamon tanagidaan. Ayat mula makadanon kan, jay dulang nga ikapapanan. Kalpasan anabsukan, nang anam panawam latan. Di ka payeng nga agpalpan, diretso kati kaaroba. Saan apalso to'y paliw ko, lusindo pa'y tay sa dot at tao. Saan na mapnex sa nga bandehado, agbirog pa'y naimas nga idasar mo. Sa dot agriing kan, kakes kan no di ka agbalaw. Iyornos monta masakbayam, lumakay kan na rutay-rutay. Oy, sa dot agtrabaho ka, no kaya't mo amangan ka. Lalo na dapay panggap mo, asong mapul ka simpunganay mo. Adot adda pa'y namnamam, no lagit di agagaget ka. Wadu-wate munda kelatagyag mo, unate monta or-orat mo. Hoy, sadot bumangon kan, kita eman te aglawlaw. Siksikalat na kaidan, aladarsen bumangon ka. Mar-practice. Nagigi entrada na nga. Diretso. Makalito mo nga amin di jay. Okay, di pag-textan nyo po 0905-808-0125. Kan pagtawagan nyo. Ngam, ditutok ata, awan mo iti masara kami apo nga plug nga mabaling nga Testingan tamon ulit ito. Okay, padasin ta. Okay, we have a caller so nga padasin ta. At ito ligat na ti iPhone. Apo, nagkidila una. I-blotot mo pala. I-blotot. Mabit lang nga po. Orayan nga agwa. Orayan tabasit. Mabit lang nga po. Pasensya. Hello? Hello, Sir John. Yes, mga gana kami. Sir. Kapay nga itaan mo nga manggag. Siguro ta cellphone nyo. Ha? Nakamute. Madi, nakablotot. Ay, naka-bluetooth. Ay, katingin di bluetooth na. Apay garon mang mangag na kami. Sumo. Kung naman na kami mang mangag.
Okay nga Rod, sino dito adito'y linya? Ni Elway de la Cruz, ni Eliasar de la Cruz. Elias Sardela Kunana namang Supay. nadamagan mi sino daytoy agsongba mo. Ada nga min sarili, ada sarili na dati nga radyo tilap unig tilapayag na iso nga mga manggag na lata. Sir, nagadayo ako no. Mangig ko di yung boses ko dyan radyo. Kasi kayo ti cellphone ko ang kay mangig. Ay, kasjay. O sige, that's the best technique nga Rod. Tapno manggag nga nasaya at mo lang timak mo. Anyway, kumablao kan, kabsat Eli Boy. Muna man amin sir, kablawa kayo ti na imbaga malimyo. Kasama na yung friend ko nga Mel Iliw kanya ko. Wow, basta unay. Ay, nagadayo ako pa yun sir. Ay, okay, pangkang Roji, magat dam. Manto maraya ka dito yung pispal men. Ay, adapis pa mo. Buwan sir. Apo mayat sakit ti agkamal ita Babasit na pa lang sir. Ay, oya. Anang orte awag no babasit pa laang. Hello? No, Hello, tatakel. kablawa man ni Fatima, Okay, sige. ni Ate LB, ni Carol Gamay, ni Michelle Alonso, ni Ate Shoni. Di lang sir. Okay, Ay, dapat kayo pahabol ko kayo sir. Ni Ma'am Teresita Gayam. Nalipatan mo. Kusilapan na ka. Nalipatan ko. Aguwit to. Ano naman parang yung parita. Sir, pa-request na kano kit yung taga-punot. Apo, barbaro, dito nga request da. Pagkatapos request ko, sipot-sipot. Apo talaga, mga Sir, samantala. thank you. Okay, hamo kablaon dyan ang abak ang kapitan. Nahanin, sir. Mabotang ka, kasjay. Mabaing ka. Mabain. Ayan, okay. Ada kasi nga talaga nga makun ko na adjustment period. Okay. Sa amon tula maiturod nga kablaawan, wino pakidanggayan di DJ Barbaro nga nagtakam no naka-adjust to DJ naabakan. Anyway, kadagitay nang abak once again, congratulations and kadagitay hanamot nga napagkasatan na po. Better luck next time. Ado pa met ti panawen ket dating horti ti sunata nga isagot na kadagitay taga kabaranggayan na nang rona kini manang Ma'am Tisyang. Yan, dahil sunata nga napulwan taga Pulot. Okay. Dinggem mo biyak ko, dinggem ti baga, ay ayatin ka, kasta kamit kaniya. Dinggem to'y aso, iliw to'y pusok, nabayag lang idin, aditan nagimilim. Denggem to'y gutub to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala, umay ka to'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maap-apan, iliw kan sanay. Iliwek ti kariniyuni, ayat ti damdamo, tinairot nga rakot, abuyugan ti as-asog. Iliwek ti agek na samsam, itngem tagapulot, asa bayan tiyak aprus sa papiras ti bukbukot. Iliwek ti areng-eng, magtitileng itilapayag, umay kan nobiyag ko, pailiwak ko na iken ka. Denggem obyag ko, denggem di ibagag, ay ayatin ka, kasta kamet kaniya. Denggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan naging nilim. Denggem to'y gutub to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka
kadin ala. Umay kadtoy sibay, puso ko may payapay, tapnon maep-epan, iliw kinsenay. Ililiwek di ka rin yuni, ayat di damdamo. Tinayrot nga ko, abuyugan tihas aso. Ililiwek di, agyak na samsam, itngem tagapulot. Asabayan tiyak, apro sa papiras ti bubungko. Ililiwek di areng-eng, magtitileng itilapayag. Umay kanobiyag ko, mailiwak ko na iken ka. Kung ano ipapati man, Uncle, Family Agustin, Family Hombre Bueno, Family Afalia, Family Marquez, Family Melchor from Valdez Family, Chavez Family Tuliao. Medyo nagkulong sa... Ha? Siya man? Muna di family ngamin eh. Okay, sige. Papati man Uncle, Family Agustin, Family Hombre Bueno, Family Afalia, Family Marquez, Family Melchor, Family Valdez, Family Chavez, Family Tuliao, from Daniel Agustin. Daniel family. Mas maganda kasing maud-udi iti family kasi apelyido. Well, kumbaga, Pastor Family Agustin. Mali Agustin family. Yes. Mas may Gusto man eh. Agustin family, hombre mo. Kaya nga family nga muna na. Ay, dadya lang. Di ka malina ni Daniel. No, muna na di family na. Okay nga rod, anapay, iti madamag. Kuna naman ni Chita Ancheta, sana all naka... Apo, naka-iPhone 1. Testingin niyo man garot tumawagan na po na mabalinan. iWatch, you get naman iWatch. iPhone natin mixer may. iPad. iPhone mo lang dito pag monitor ni Apo. Wow. Ang kami mo una nga mahilig ti iPhone kini JM. Apple product. Okay. Anapay. Ayan. Tumawag kayo na po. 0905-808-1259. Dito yung mamagayang Facebook. Ayan. Good morning everyone. Happy Sunday to all from Samuel Godwin. And watching from St. James, Santiago City. Dito na yun. Dito na ni Divine Forger. Dito na Forger. Baka imported. Well, baka. Imported item. Kasi nag-minimize ito. Ayan, pasyara man na po. Ginibong Pasig. Ti Barangay Villasis. Kini barbari nga kapitan ni Engineer Felix Yodyod from Nilo Guadis. Okay, at this point, apo kahit ko apong pagyamanan, iti may sapay apong nakaregrekta nga sponsor may Rainier's Private Resort nga located sa Jaya Purok 3 sa San Sebastian, Ramon Isabela, San Juan na po iti San Sebastian Integrated School. And for appointments or bookings, apang kailangan po sa Jaya website daw, Rainier's, ano tinakakabit na tayan? Urayan ta. RainiersPrivateResorts.com. Yan, ita kayo nga mapanapot. Ano makita yung amenities nga mabalin nyo apong i-avail as well as discounts. Dito po, RainiersPrivateResorts.com. Okay. And sa katunayan, isuda po timang mga tatipa premyo tayo tata. Mga tatipa premyo tayo tata nga Domingo. So, kadagitikat na sumali apo. I-text yun lang iti title na iti sonata. Plus, the jay Rainier's Private Resort. And then your name, your age, and address. Dito yung 0905-808-1259. Ngayon, masakbay iti tayo ta. Malawat tabi may isang tawag. Hello, good afternoon. Hello? Nakarkarong amang ganbalaw. Ha? Kawanan. Hindi, custom gamit na na panana si tawagan. Audio ko na. Kanay. Hello? Apay nga tawag ka. Ayan. Ata. Hello?
Hello, Karuba. Hello, Karuba. Hello. Adi na ka mga... Kumablaw kan. Nataltang rin kastan. Hello. Yes. Mabalinti ko mablaw, Karuba. One, go ahead with the full volume pa. Kablawak man, dagiti nangabak nga kagkagawad ko. Yung may kadakapitan, Karuba. Oo, sige, sige. Ibasa mo, natako di gumon. Nahan, nang ko'y bagbagat naglagan ng Karuba. Ayan, okay. Ken, amin dagiti anak ko, Karuba. Diretso, diretso. Mabalintag request, Karuba. What? Suyusoy. Suyusoy, okay. Sino dahil ito yung harap tumatawag, Manen? Taga Oscares, Karuba. Okay. Apehan mo nga, balikas tinagan ni Ninong Sixto S. Salvador. Ninong ko, actually, Ninong Mitikasar. Okay, may isa ka. Ay. Okay, nasaya dito nga tao. Deserve naman ti mga abak. Okay nga rod. Suyusoy, iti sonata nga kalikaguman yung nga mga gan. Okay, thank you. Kaya nga rod. At tuyan iti suyusoy. Ana? Hello, greetings from Boston na yung pagamalang kakabsat. Parbaong nito yun ay barang nood ng tonti. Susok-sok. Damdama, I hope all is well from Uncle Ronald Zipagan. Wow. Sumuk-susok-sok siguro di request na. Wow. Damdama, sumuk-sok. Sumuk-sok-sok. Ano magamin? Ito na si puta na. Okay. As requested, from Oscares with love. Soy-soy o soy. Shine.
Okay, saan nga pangablao daytoy idol? Kaya't ko lang nga baka mo kadagiti gagayem, kaklase ken kakabagyan mi nga Lazaro, Lamog, Ligayo, Viste, Biskera ken Labuguen nga into no November 8 Titabon ni ading ko Esteban L. Lazaro Jr. Ijay Loyola Memorial Park, Marikina, Rizal. Madama nakamansayag dito'y St. Peter Memorial Chapel, room 211. Kaya't kumaten tekyaman kadagiti napalaos. Kadagiti nakipagladingit ken kastamet kadagiti na ayat nga timulong ken tumulong pinansyal, moral ken spiritual. Diyos tek subalit kada kayo amin. Awan lawas na. Okay, from our kabsat and talagang avid nga fan. A good friend of ours na nagbaling nga gayamin. Kumaren Alicia Ligayo. Okay nga rod, agsubli kami with more songs right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit them. Well, agsubsubli kami po. Still with you, of course, Katropang June and JM. Dito lang nga po numero unong programa Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago. Exciting and nagadumanan iti pangablaaw na imbaga amalam kuna namat ni Kabsat Alice nakakwaisunan naka-YouTube tatay di na masarakan at maawatan tayo tanta paspasan na ang ken medyo bumakot na po madi nga naka-subscribe siguro so nga nag-notify kaniya na. Anyway, to get at dati notification nyo apo, simply click yun ang data like na, when no data follow, when no subscribe. Ayan, subscribe ko na nagayam dita tapno dati notification na. And Raymond Batarina, basa man ko na. Ayan, kablawak man mga kuya dagiti karubak dito yung malalatan siguro. Alcala, Cagayan, kinemas nga pangaldaw da. Ayan, kas kada Ilyong, kaya Nanding, Pandong, Johnny, kantanya man po dya, Bislak, mga sir, salamat. Ayan. And naipagkamalam from Ma'am Alice Basco, isa natin yung Ma'am Alice Lazaro. Okay. Oy, dati yun, ni Pungkoy Carrera, datan. Good afternoon, Manong Jen and ating John Mark, more power to you guys. Ayan. Thank you. Ayan, and they are requesting for the song, tatay pa lang DJ Islands in the Stream, kano DJ lyrics na si Kategi provide balong. Letter I. And Islands in the Stream. Yan. Sakbay nga pa-contesta. Tataol man ata ko amon. At tumutawag. Sige, lawatan ta pa lang. Good afternoon. I-speaker mo. Ay. Good afternoon. Naka-iPhone. Hello, kuya. Good afternoon. Naka-iPhone ka, di mo i-operate. Pasensya na. Kasto lang niya pala may aramiden. Okay, go ahead. Sino da ito ay? Naka-apoy na gani, sir. Mm-mm. Tulog speaker, so nga din na mangad. Okay, go ahead nga, Rod.
Siyak ni Karo ba? Okay, kumablaaw kan. Carol. Namin, kablawang kay tinaragsak na aldawyo. Doon kayo ni Jaymar. Nakapkapoy ka manahan sa bali mo timbaga mga nagan. Anot nagan na taptayen? Rosemary, nagbaliw iso na tinaganan. Ay, ni... Rosemary. Dalong. Apo. O sige nga Rod. Conrad Platan, dagiti nangabak nga pangkagawad dito barangay ni. Kaya ni special lata kini Kapitan Min nga wanti kinalaban na. Kaya dagiti trupang masayahin ni Bel Antonio, ni Charmin J. Tamadro, ni LBC Baste, ni Michelle Alonso, ken ni Lerma Ballesteras, ken amin latan nga trupa ni Caroba. Okay, ajalaan. Yes. Side by side. Okay, inidamdam mabasit. Sige nga Rod. Thank you so much. Ayik Caroba. When. Okay. Dito nga Rod ni LV. Sebaste. Okay, as requested earlier, here is something from Kenny Rogers and Dolly Parton, our version of Islands in the Stream. Without lyrics. Baby, when I met you, there was peace on earth. I said I could get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We can ride it together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. I can live without you if the love was gone. Everything is nothing if you got no one. You that walk in the night, slowly losing sight of the real thing. But that won't happen to us since we got no doubt. Too deep in love and we got no way out. And the message is clear. This could be the year for the real thing. No more will you cry. Maybe I will hurt you never. We started and as one. In love forever we can ride it together. Making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. Oh, come sail
Okay, ngarod, nagtenga na po iti panagpapukto iti sonata. Once again, with your name, with the title of the song, and then Rainier's Private Resort, your name, your age, and address. Ito lang nga po. 0905-808-1259. That easy. Okay, so, Title of the song, Rainier's Private Resort. yes. Your name, your age and address. Dito lang 0905-808-1259. Yan, nalipatan ka request sa dyan lang music ka ni Patrick Hove. Manong yun na natin dyan, Mark. Alias Rosemary. Tila din, magpaka natin kami ni Uncle Wa. Kasalungan din. Di naman kami yung malagipan ni ading LV. Ano yung pagkana kanyang tatay? Nganagan? J. Mark. J. Mar. May mete si Rosemary. Okay. Puro tibuk na. Okay, nga rod. 200 pesos courtesy of Rainier's Private Resorts. Dito yan na po. What is the title of this piece? It's been so long since my baby has been here and I'm so lonely. I remember when she was my one and only. But I guess it doesn't matter anyhow. When I think of all the times I made her cry, I hope she know by now. But I was just a little high, and I'm so sorry. But I guess it doesn't matter anyhow. If I had a time, I would try to find my mind. The years have quickly gone by. There's no time for a lonely guy. But if you see her, tell her that I really care and that I miss her. I remember all the night I used to kiss her. But I guess it doesn't matter anyhow. If I had a time, I would try to find my mind. The years have quickly gone by, and there's no time for a lonely guy. But if you see her, tell her that I really care and that I missed her. I remember all the nights I used to kiss her. But I guess it doesn't matter anyhow. I guess it doesn't matter anyhow. Mali naka-register at titawag balong nag-expire na tayo so hantang nga matawagan. Juan nga mao di may isa nga pero kon nga Yeah.
Kurang dati answer na, sayang. Awan iti Rainier's Private Resort nga nakakabil. Anyway, may sabi nga sunata nga pugtuan nyo, barbaring no mabali amuyo de tuyen. Actually, ada pimbugto nga manamot ang Kinompleto. The requirements. Oh. Iti pamit. Awan iti 2x2 picture na. Once again na natin birbirukan tayo sumong batda. Title of the song, Rainier's Private Resort. Their name, their age and address. Text that ito ay 0905-808-1259. Listening from California, US from Juniel Pagoyo. And Mary Joy por Lucas watching from Tokyo, Japan. Wow, oregano gozaimasu. Tokyo. Tokyo. Medyo hanga na saya at yata nung tadumak. Dati nag-miss ka. Ay, 19 minutes ago. Okay, kung ano pa dito, ma-recall mo pa eh? Matay. Sige man. Okay, dito papugto me for 200 pesos once again. Title of the song and then Ay. Rainier's Private Kasla ni Jose Resort. Feliciano ano Yeah, it was. It was. One, sonata ni Jose Feliciano. The title of the song is It Doesn't Matter Anyhow. Okay, by Joe Fell. Bueno, Jose Feliciano. Dito tinakaapa ni Stevie Wonder. Yan. Nagtitigan silang dalawa. Yan. Hanggang sa nauwi sa away. Nagtitigan. Ladies and gentlemen, dito na po ti papugtuan mi nga sonata. 200 peso load courtesy of Rainier's Private Resort. What is the title of this piece? The title of the song, i-text nyo lang plus Rainier's Private Resort, your name, your age, and address. Dito lang po 0905-808-1259. Gonna be the day that they're gonna bring me back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. That be the word on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you heard it before, but you never really had it down. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there is blinding. But I don't know how. Nalipat ko na. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. The day, but I never threw it back to you. By now you should have somehow realized what you're gonna do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there are winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one who saves me. And after all, you're my wonderwall. Said maybe
panong aldete ni oh. Wow, nice song mga lods from Nerizaga. Kita mo dito. Okay, maybe you can avail of that. Bayad ng bayad. Warka, kitang taman? Yan limi lang abot. Ano matawag kami? Di ginangabak. 30 Standby days. lang. Okay. And damdamatan ton nga tawaganan. Yan. Itatapay ti may sabi nga sonata. Okay na. 30 days. 300 pesos. Yeah, may Okay, hello. Hello po, idol. Yes, congratulations. Maday sa bali data. Ay, pula, idol. Kuanak na po makababla. Kung ano tumutawag ni dyan, magkinangabagan. Okay, Herod, kumablao kan. Nakiktot na man, idol. Sige, ganun, idol. Thank you. Kablawak ko ni Perla Marcos. Tapos Aha. ni Auntie Reming nga madawadag luto ti handa ni Mark Vincent Saldo. Happy Wow. birthday kini ading ko. Mhm. And kastamit amin nga karuba dito District 3 Gamu Isabela. Ading Wow. namin, idol. Okay, okay. Thank you so much for calling. Thank you po. Okay, bye-bye. Okay, nga Rod. Agsabli kami nga Rod. With more songs, kantawa kami DJ na nga ba kayo damdama apo. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Kita mo si cellphone na. Okay. We're back, Aruba. Ay mga katropa, siyempre yan, medyo naalilaw na DJ ni Rose Maria. Okay. Aha, okay ka, susuli kami. Still with you, katropang June and katropang John Mark. Dito lang nga po, numero 1 nga programa. Adda kami Manen, dito yung 104.9 XFM Santiago. Exciting! Exciting, para sa nakakaisang Pilipino, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ayan, ngarod, anak ko na ni, dagita, basaan man pa, dagita, doon mga pangablaaw. Pa-shoutout dito yung Victory Norte, Santiago City, kuna na niya Nigel Ilarde and Idol Rainbow Vlog. Na yung bangal daw yung ka na maamin nga buy-buya ka nagdingdingig kanya yung karuba. Congratulations sa lahat ng kagawad. SK kan Kapitan Mi dito ya General Aguinaldo Roman Isabela nga ni Andoy Ruiz. Yes. Na kapitan tawan kalaban na kan advance nga Merry Christmas tayo kada tayo amin katropa kuna na. And Rubilin Pascua, congratulations. Kiniin ang kagawad Almira Duldulao, SK Benjamin Tolentino,
ken Ninong Kapitan Apple Farnasio. Thank you Ninong from Ate Rubilin Pascua. Yeah. Kasi nung tawagan dito ng abak o matikol na. Sorry. Nagdadamo talaga. Amat, nabayag nga panahon nga na nag-apple eh. Oo. Ato yan. Ops, kapsutan nyo taradyo po. Okay, hello. Hello po. Ayan, panalo ka ng 200 peso. Load o Gcash? Gcash po. Ayan, anong title ng awitin? Wonderwall. Wonderwall. Ayan, kapanahonan mo kasi ito. Sino kumanta? Thank you Google. Sino kumanta? Oasis po. Ay, Thank you, kabisado. Google. Okay nga Rod. Kung mablao kan, sakbay nga iyawa amin eh. Jaya nang bakam. Nating ko lang tatay, gablawin na. Si... Ni ating mulat kan, di ko mablawin. Sige. Law man ni Kapitan Milito, idol nga ng abak. Anang nga barangay? Kapitan Rodel Velasco, ay Francisco. Anang barangay kabsat, ading? Nagrumban idol. Kawayan. Nagrumbwan. Okay. Adya laang? Sen idol, salamat. Okay, thank you. Ayan, okay nga Rod. Balat na magamon balong no pangisendam na jay. Yan, i-send you po yung number nga pangkuante Gcash. Jayman Sabon, can see with thanks Okay. po. Orion me. And dito'y ako balong, dito'y YouTube. Nabasa man na kita pangablawan. Ayan, para kasi man lang siya sa bone, can see with thanks po. Ayan. Naimbag malam karuba watching from Macau. Pa-shoutout sa mga sister ko sa Karanglana, Nueva Ecija, Miriam Binondo, Telma Garavillo, brother ko Reynaldo Domenice. Ayan. Rochelle De La Cruz ng Bangalaw Karuba watching from Singapore. Regas ko man dyan, Ilocano version ti Yellow Rose. Sagot ko kung tatay ko nga Romeo Mateo, nga taga Villa Marso, Cordon, Isabela, Agiyaman, Idol. Nagmayat ti ubrak, no kastoy nga agdi gusak. Tay sabon ti pagay ayamak, tangamin nagpagpagalisak. Patoray kong aglablabutab, tay galis na nakamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas, agay ayam sabon na kaganganas. Ganasek unay iti agsabon, amin nga abot ko kenlig kaong. Sabon akpay, daytoy agong, dagitoy kikit inak idurun-durun. Sabon akpay, daytoy kibong, sabay kirkir pusik ken pusukong. Sabon akpay, tuy barukong, sabay selang tsako idumudum. Nagganas, tiyak digos, agay ayam iti sabon, aglaluno iyaradum, ipababa ipangato. O sabon nagmayat ka, o sabon makapapang arta, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Okay, nalipatan niya po ngayon pagkatinaga natin ang abak. So ito winner tayo ni Rachel Cipriano, 18 years old from Nagrumbuan, Kawayan City. Isabela, iti answer na Wonderwall. Congratulations. Kaya siyempre, hanganap po ko the J. Rainier's Private Resort. Nagmayat ti ubrak, no kastoy nga agdi gusak. Tay sabon ti pagay ayamak, tangamin nagpagpagalisak. Paturay kong aglablabutab,
Taigalis na nakamay amayat, sabay apiras, sabay ramas, agay ayang sabon na kaganganas. Kanasik unay iti agsabon, amin nga abot ko ken likaong. Sabon akpay, dahito'y agong, dagito'y kikit inag idurun-durun. Sabon akpay, dahito'y kibong, sabay kirkir pusiken pusong. Sabon akpay, tuy barukong, sabay selang sakto idumudum. Nagganas, tiyak digos, agay ayam iti sabon, aglalon no iyaradum, ipababa ipangatong. O sabon nagmayat ka, o sabon makapapang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat tiyag digos, lutay sabon di igus-gusugos, tay galis na nakalamlamuyot. Nagganas nga iapros-apros, aglalon no peke-pekel, kadagiti mas-masel, agket kang akasla agsugel ganas ti sabon na kamay-mayat, ikaten at gagatel. O sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Ayan, medyo lang nabuntog iti ag-send iti GCash tatada authentication number na, 8 OTP, something like that. Ngayon nga na sumangsang po iti OTP na akam nga maisend dato medyo nabuntog mo nga rod. So paya. Nabuntog, tirabi nga rod ka, mano nga try, sakbay nga simang po iti OTP na iti. There you go. Hindi kailangan na. And for the meantime, kunan ni Rizaga, thanks mga Lodi for singing that piece. Ang request na. And nabasa mo dagito yan? Jay. Oy, nabasa ka kita. Okay, ngarod. Awan pa iti messages. So, isirek mo pa ibit bideta tapno ka. For the meantime, siya pa yung mati kumanta. Okay, dati mo tawag. Hello? 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 Yes, sino da ito'y? Verti Abilino from Benito Sullivan, sir. Okay, kung mawala ko kang haro, na po. Takpay ti amin, sir, kablawan ka man iti napudot nga malim mo, ken naragsak nga malim mo. Ken kastamot dagiti gagayem ko, nga ito da Kuyang Pedro Libet, kay siyan ng Biskaya, amin dalata nga taga Biskaya nga pamilyanan. Tapos dagiti amin nga friend ko latan, sir. Tapos special greetings kay Papalab kon nga napuner, sir. Nya naga road. Napunar. Napuner matimbagana. Hindi na yung baganagan na. Madinayin ba nga tinapuyong? Aday kablawan na kit napuner ko ng lata ko na, sir. Okay. Ito natibag ba ito'y napuner ngayong jakpay may nakita. Napuner kung jakpay nakita mo. Wow. So, laki ko na nga dagos niya. Online kwa. Sweetheart. Sweetheart, honey, my love so sweet. wow. Dadya lang, manang. Ag-request na kon, sir. Request mo. Tayo man lakay tikayat ko, sir. Lakay ti kaya mau. Sir, kanta lang, sir. Ngem no dala kay nga mayat di sige. Diyos ko. Okay, sige, Rod. Sir, kantahin
nga Jela kay atay sagot ko amin nga gagayim ko kin amin nga dingdingig dito programa yun sir. Okay. Thank you. Ngayon lakili awa mo ti sunata mi nga kasdyan. Wa nawanti kan madimi nga na practice da nga kanta. Ana nga tangaron mang buyet, naalakan mang buyet sadda. Awa. Walang tanda dito, agbabakot. Ay ang babakot. Isulatan ano kwan. No nagbabakot. Aglalakayak. Ay wen kalimot, di ba? Aglalakayak. Isut kun ada kanya. Kunana kun. Sige, aglalakay. Uray man uy wendak di dametrik na tuy marit na. Apa, kaya naman. Kaya naman pa rin nga kumansyon, teta. Bibidyo okay dahil sir. Ayon. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa. Nana sir. Okay. Sige, Rod, manang. Okay. Adda inak nasabat, umakit ngem nalapsan. Inis makat ket kiminmat, nagtibayo tuy kaunggak. Nutila nga imet paudi, ipamaginawaw sexy. Agtawen santi 60, lung ay na pailat makagargari. Umakyat nga agpaiso, napigsa pailat inababato. Makaalino ti patong na, makaparukso pailat kinina. Agbabaketan, isut kunada kanya. Uray manuy uyawen dak di dameturik na, tuy marik na. Agbabaketan, puno nga agbabaketan. Didangamin ang muti ganas, ti bakit akainayan ayan. Agbabaketan, puno nga agbabaketan. Didangamin ang muti ganas, ti bakit akainayan ayan. Ti pumatuli ti bakit, kaskala adat langit. Awan sa pulang ti kinasamit, arakop na ken indagek. Ti bakit na simsimpet, na bangbang luawan mintis. Uray no kuri bet-bet, awan sa pulem inakinagaget. Dakil na riro tay kunkunada, nga amoy lupati angot da. Di bakit akarumansa, nagpaiduma, tiganas na. Agbabaketan, isut kunkunada kaniyak. Uray manuy uyawen dak, di dameturik na, tuy marik na. Agbabaketan, puno nga agbabaketan. Didangamin ang muti ganas, ti bakit akainayan ayan. Agbabaketan, puno nga agbabaketan. Didangamin ang muti ganas, ti bakit akainayan ayan. Ipumatuloy ti bakit, kaskala adat langit. Awan sa pulang ti kinasamit, arakop na ken indagek. Ti bakit na singsingpet,
kay duma tiganas na. Agbabaketa isutpul ko na da kaniya. Uray manuy uya wendak di dameterik na tuy marik na. Agbabaketa puno nga agbabaketa bidang amin na mo tiganas di bakit again na yan ayat. Agbabaketa puno nga agbabaketa bidang amin na mo tiganas di bakit again na yan ayat. Bidang amin na mo tiganas di bakit kain na yan ayat. Ha ho ha Energy ha? Taas. ha. Ayan ko man din ending na. And ako, sakbay nga malipatan mi. Ayan, kat pagyaman mi may abuti panang imbita kada kami. Idi Biyernes, idi when we went to San Marcelo. Ang Adanan Isabela. Yes, to congratulate ako siyempre ginangabak nga ni newly elected Barangay Captain Jomar Gomaru. Yan. And siyempre our presence is brought to them by Pacific Star International Employment Agency. Thank you so much. Orange Watch. Sika. Yeah, I have it. Yeah, thank you. Yan, damdaman mo't apo, rata kami Barangay Rizal, Alicia, Isabela. Yes, ang tabayanan ta kami. Hang kami nga mapan kini Apo Pedro Libed no di kiti sa Bali Apo ti paggestan mi dita. Ngam dita mismo Barangay Rizal, Alicia, Isabela. Apo, di kalman mat. Grabe. Ijay Villa Carmen, Yes. Ramon, Isabela. And our sympathy to the bereaved family of Tatay Francisco Lapurga. Yan. Thank you so much for having us. And sabi ko mata, nakaitid kami abo, tiliwliwa kada kayo nga dita. Okay, may sabi nga sunata, sakbay nga pumatalasas, da ito yan. Isarteng na kanon, tiyag mas masetas, barbaring lang ano, malakairan na ta, nalungkot amin, asokyoles na, sapay na gado, iti collection na, pati kato, sa pagkakangina, sapay kinupit amin nga ingat-gatang na, nadakamat pati ayuda, ngem at damanin ko sunadan na, nirugian ng tiyag kol kolekta, anya dayta, aba-aba, atila adda, akaruba, ti pagdaw-dawatan na, aba-aba, nga agduduma, pati galyang ken biga kolektaen na, kasla bakil tiyag lawlaw, nakalamlam uray aldaw, kasla elementary school balay na, aba-aba, nakangingina, aba, nakagaiti presyo na. Kisayel nyo kuma, aramida kasta, tay agat gatan ken, agdaw dawat mulat, asalon at yung kuma, ti ipang runa, ang laluket, umadadot korona, atay kindi, awan ang masita, tila kayo, tikitan nyo nga aba-aba, kabaka ipasungal-ngal na, lumapuan madurang tarupa, tabasin na aminin amula, at tangakan aba-aba, atila adda, akaruba, ti pagdaw-dawatan na, aba-aba, nga agduduma, pati galyang ken biga kolektaen na, kasla bakil tiyag lawlaw, nakalamlamok uray aldaw, asla elementary school balay na, aba-aba, atila adda,
pagdawdawatan na aba-aba nga agduduma pati galyang ken biga kolektaen na aba-aba atila adda akaruba ti pagdawdawatan na aba-aba nga agduduma pati galyang ken biga kolektaen na kasla bakir ti aglawlaw nakalamlamok uray aldaw kasla elementary school balay na aba-aba nakangingina aba nakagayiti presyo na. Iti oras katropa ala 1:58. Katagsabli kami with more songs and more surprises right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office. Well, ayan na po, agsusubalita kiti pagayam yo, katropang June with katropang JM, dito lang po, numero 1 nga programa, dito Isabela, Adda kami Manen, dito 104.9 XFM, ayan, and I guess we have another caller. Ako kaawan na di cellphone ko, di ka mo yan na. Oh. Jay, agtataol di Jay. Balong, nalipatan ngayon sa ni Attorney Art deta Aruangan. Yeah, we have a caller. Feedback mo tapo Manong Pedro. Hello, Sir John and Jan. Okay. Good afternoon. Kumusta ti laban? Talo, pero masaya pa rin. Dakat kas day mat. Kasi hindi naman ako natatalo, sila ang talo. Ayun. dahil yung programa nating maganda iniwan nila. Sila ang talo. Okay. Hindi makarating sa kanila. yung apo ko,
ang nanalo, yung kinanta nyo ng uhaw. Well, makita mi damdamaso na dito ta kami, mismo Barangay Rizal. Ay niya, tiwa pa na nyo tayo Rizal, Sir John. Ay, kaya naabak, kantaan mi. Yan, ito nga banda. Basta sarakan na kami damdamatan, no? Yun dati tatarip nung titao ko ah. Ayan, sekreto pala tangamin, di jay iumay mi dita. Ami pala mabalin nga baliksan. Madamdama. Wan, iya banda kanto, tawagan ta kanto. Away na Sir John, parang mamit kinyayo ta. Wan. Kailangan nyo Kinapuner mo. Lakayanan. Ate kape nga gawag taod ti kaunggan ti puso ni Apo Pedro Libid kaya mi nga maramanan. Away na Sir John. Okay nga Rod. Una-una ikablawang kay nagasap ka na parabor nga kaldaw yun dita. Kan kastamot kan kadagiti kakadwa. May paring Camilo Choco, Carlagaon, Bisicho Villar, and Mela Villar. Lolita Kakayan and Joyce Alvarez. Then Parong and Margarita Parong and Johnny Asuncion, nagdangdangag ka at San Juan, kaniga, Nita Posidio and Reming Sagulyes, and Annalisa Libet, Eudora Libet, and Leticia Libet, and LBC Baste, and Carol Gamay, and also Marit Lugares, and Neng Andres, and Lily Ordonez, Rosie Calawag, and Bergie Abilino, and Norma Ramel, and Lalin Marie, and Marie Joy Pascua, and Meli Lagmay Nacion from Benito Suleben. Kablawang kayo, iti nagasat unay kan na parabor nga malam iti tunggal may sa kada kayo amin ang nagdangdangag kangarunan na tipadak taga Rizal. Thank you kada kayo amin. Okay, thank you so much Matt for calling. Apo former, wala tamot na. Okay. Candidate latan. Siyempre, ngayon matay ko na tangarod, uray luhang ka na pagkasatan, no talaga kahit mo serbi, di unik ti barangay, mabalin na tapo, mabalin ka nga mga latikay-kay, kandaspan, kikikataglaw-law, iti barangay hall, kasjay. Bueno, mabalin ka ag social service, ag suro ka tubing, kita nga makabasa, mabalin mo na tayo ipakap deta. Okay na parang aldaw, iti Domingo tayo amin, from RJ Tambayan, and another one, watch Pink. Pink, kanita kanyang balong? No, it's It's what? brown ba to? Cream. 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 Or beige. Beige, yan. Beige. Yan. Ikat, awan ti may bagag. Okay, magpasa ka pa eh. Wan, nembangal nyo. Di ba, nagturo na nembangal daw yung karuba. Kabla ko man namin nga kabariwag dito Barangay Luzon. Ang naroon na kiniinang ko nga ni Binsyang ken Tatang Romeo from Roven Liporada. Liporada. Wow. Ernie Alberto, pasyarat man kay kakabsat ko. Family Alberto, ni Menzo, Dayag, Lorenzo, Cariazo, Molina. Thanks idol watching from Cabulay, Santiago City. Para kay Manjay, Kusilapan, Onticana. Damdama di ko. Kantaim to no kompleto de J request nan. Monte Cana. So kaya pa-shoutout po idol dita San Miguel Ramon kini Josie Baltazar ken ang ala weno Aiden Josie Baltazar Denden Angala Marilo Mariano Limar Mariano Angel Mariano Apollo Zuniga Marian Mariano ken family Fondasier agyaman ak idol from Rodelin Mariano. Blessed Sunday po karuba. Pa-request po kami ng paupawilan ka. Bayang family from the Fun. Salamat po. At may isang request dito yung ko nabasa. Nabasa matan? Okay, good PM po ninong. Congratulations kinininang Kagawad Almira Duldulao, SK Benjamin Tolentino. Kinininong Kapitan Apple Farnasio. Thank you, Ninong. Good PM po ninong. Congratulations kini Anal Pasen. Okay. Ulit lang. Yan, nembangal daw yung idol. Kablak man ni Loren. Samuel, Anita, Saldo, ken ano natin eh, Yazui? Or Yazui? Yazui. Taman? Yazui. Ayan na. Ayan eh, Maria Novi Saldo. Hello po to all Marcos, to Maning family. Wala naman. At anay, Anita Zaldo ken Yazui? Or Yazui? At hello to all Marcos, to Maning family. Pakikantaan nyo man siya. Happy birthday ni Mark Vincent Idol. Thank you. Okay, damdaman to tagitan. For the meantime, here's another request. Ano dati? Ano dati request da? Happy birthday.
Anapay? Medyo lang. Ayan. Sige, sino ti happy birthday dyan ta? Sige, Mark tira. Vincent kano. Mark Vincent. Okay nga rod. Oraya Mark Vincent. Kantaan da ka man iti happy birthday. Madi maka... tipa. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Mark Vincent. Yeah. That's simple. That's simple. Narod, kanta mo, dahil ta nakasalang. Ladies and gentlemen, The one and only. Adda akong biyag ko, di mo ipasabat, na sakit nga ikikita. Di nagtalikodan, punasem day tadua-duam, agpalawag at man. Di kinapudno na tunggal kasangay mo, siyak tay di makaidna. Amog nga ti gustuem, ada alta sibay mo, nga aglalailukin ka. Adut nagkurang, tauray laeng nusurat, di kan masubalitan. Ngem din na kaya asawen, nga awan kan dito'y nakem, kurang aklat panawen. No isut pagunaan, adi kan ay ayaten. Dayto'y nagtilag-lagi pen, di ka kuman sinubliana. Diyak kuman nagpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Adut nakurangag, tauray laeng nusurat, di kan masubalitan. Ngem din na kaya asawen, nga awan ka dito'y nakem, kurang aklat panawen. No isut pagunaan, adi ka ay ayaten. Dayto'y matilag-lagi pen, di ka kuman sinubliana. Diyak kuman nagpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Diyak kuman nagpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan.
Para kini Pungkoy Carrera. La Pochole étoile, c'est la musique, les eaux de ta voix, c'est la musique. La musique, c'est le vole, c'est l'orangiolete. La musique, c'est ta sample prodea. Qu'il faut la vivre, qui le fait vivre. La musique, si tu sais les origines à vos yeux, ils est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je me vois, de merveille seront de l'amour. Enseigne-nous toi, c'est la musique. Tu rêves vers moi, c'est la musique. La musique, c'est le vent et c'est l'orangiolete. La musique, c'est ta sobrera a voler ora qui fa la vivre, qui nous fait rêver. La musique, si tu sais les origines à vos yeux, ils est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je me vois, des mondes de merveille seront d'amour. La musique, la 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 la. La musique, la 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 la. 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 La musique, la 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 la. La musique, la 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 la. 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 Yan, shout out to Ma'am Arlene Alindayo. Yan. Nyaman talaga tiga abilidanan Arlene Sakasak. Yan. Arlene Pa-shout out Sakasak. Manong John Ken Amak watching from Gamu ano. Yan. Oh, Naimbag si mo namin namin Arlene. dita Gamu. Isabella. Okay, Arlene sa kasak. Well, Arlene Sakasak. And nagtataka ako sa kanyang school na pinagtapusan. Talaga namang eksklusibo. Yan. Para sa eksaktong boto. Saint Benilde. Yan. Ano na? Saint Benilde. Binild. Yan. Wow. Kompleto na naman ang week ko na pag kinakanta nyo ang La Musica from Pungkoy Carrera. Ay, dik, ang man, even as, dati ba, may ikakaiba siyang feeling, ewan ko ba? Aha. Diba? Ayan, naimbangal daw yung Manong June Ken JM. Pa-shoutout man ba Pasyon Family. Dita Villa Carmen. Kini Daddy Juanito Padillo. Dita Pagrangayan. Thank you. Kanana. Yan, Tilinda Pasyon. And, naimbangal malam mga idol. Kabalang man tayo lakay ko. Mr. Fabian Arellano Jr. Iti Barangay Alocao, Santa Teresita. Cagayan. Awan tigasat nga nangabak. Para Barangay Kagawad number 9. Ayan, better luck next time. Ayan. Baliktad ang tanuebe, balik nga sa is, pumasok ka. Wow. And of course,
75% na po nga nagparamid kita kami ti jingle get na nga ba. Yes, ayan. Adda. Giyaman kami po ti talakyo. Kanyaming nagparamidan nyo ti campaign jingles yo. Up to the last day of campaign na dalata nagpaaramid kita ama. One. Anyway! Wala pa. なめと言われてそんなおね飲んだ肩を抱かれてそんな気になったバカな出会いが利口に化けて消せばいいのに一目惚れ何はABCだよ女の人生そうは誰かが教えてくれる恋も誰かが見つけてくれるそんな誰かに振り回させて消えた女がまた一人何は星だよ女の人生はHello, karon mapapati naman po kay Lola Pedro Libed ng Alicia Isabela Love from Solano, Nueva Vizcaya. Para kay Jai, favorite ng Duyaw Arrosas. Thank you so much from Sian May Libed. 咲いてしぼんでそたられました会って別れて諦めました人の情けに捕まれながら折れた情けの枝で死ぬ何はABCだよ女の人生Mayata. Ayan, nalapit mas daawang kayo iti panang kansyon mi deta nga sonata. But actually nakarkaro pa'y apo tinamay ang DJ original. Yes. Dati so nga na kaya tami dito yung sonata because of ngamin dati ket may sa kadagita traditional Japanese song. O di kadi. Ayan. Atay man na ito, araw ke. No me to iwarete sunani nomda. And maawagan deta apo nga NK DJ Japan. NK when DJ no dito ayan tayo kumakit kundiman ay ka DJ kit NK. And we also have kundiman no Filipino ti pagtutungtungan. Dama dagiti kundiman ni dito.
Okay, iti orasan kat 27 minutos sa kalpasan de las 2 de malam. Kadaya latatag ito iya katropa yo June and John Mark. Ito yung numero unang programa. Ito ay 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Da kami man. Magbuwan ng lisanin mo ang ating munting baryo. Araw-gabi naghihintay ng sulat mo. Pangako mong binitawan, ni isa'y walang saysay. Magtapat kagiliw, handa kong tanggapin. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay, aking giliw. Dapat mong malaman ang buhay maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Good afternoon to Kapsa Charity Lianes of Porterville, California. Magbuwan ng lisanin mo ang ating munting baryo. Araw-gabi naghihintay ng sulat mo. Pangako mong binitawan, ni isa'y walang saysay. Magtapat kagiliw, handa kong tanggapin. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay, aking giliw. Dapat mong malaman ang buhay maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay, aking giliw. Dapat mong malaman ang buhay maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Agsubli, dagiti pagay mo kalpasan, di sa magmamano palagip. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle. Okay, we're back with you guys. And siyempre, nagati pagayam yung latat na dito'y katropang June and John Mark nga mga tibuko pay nga di nagpay nga malaglagipan. Basta lang makapangan. Apo sa bali mga talaga titirada na dato yung kaanakak. Hanga makasarili. Kasi maggatang t-shorts, puro di na pa ibagbaga kanyak. Ang di na maisuotahan kung ano maternuan na t-shorts ko. Anyway, kapilitan nga gumata nga amo na jay kulor nga ginatang natapno maipares diyan ti papanami damdama. And kada kita invitations mamaya pa pagkatas ng program. Agit invite kada kami apo di na dumadumang okasyon. Thank you so much. Ayan, adayulaang kas kumati jay sati apo apang kami to jay sati ta siyempre nangabak to jay kapitan nga anak ni Ma'am Jennifer. Congratulations to Norris Jan Okamoto. Ayan nga kapitanan iti Don Mariano Marcos Jebayumpong Nueva Vizcaya. Oh, kita aman laang nagpartak iti panawan. And pati nga maawatan. And of course, hanla nga dayjay. Siyempre, our very own Captain. Ayan, barangay Captain. Winupunong barangay, Ed Coma. Ayan, congratulations keng ka.
Para Kapitan Ed. Saan yung kantata kanya na? Ed ko, para Kapitan. Ayan, nagmaterialize na jay political jingle may wino campaign song ay naramit para kanya na. Okay. Baka kayo masumarita. Anyway, may sabi nga sunata. Please help me, I'm falling in love with you. Sabalin sa dadya. Close the door to temptation. Don't let me walk through. Turn away from me, darling. I'm begging you to. Please help me, I'm falling in love with you. I belong to another whose arms have grown cold, but I promise forever to have and to hold. I can never be free, dear, but when I'm with you, I know that I'm losing the strength to be true. Duet dating amin eh. Please help me, I'm falling, and that could be seen. Close the door to temptation. Don't let me walk in, for I must not want you, but darling, I do. Please help me, I'm falling in love with you. Ayan, ano lang Adda Barbaro nga kanta. Iba naman, Jeep. 15 years ago. Ako ka, dati ko nag-request. Do you have orosas? When? Pagsasagad sa atin tan, for the meantime, adapay. Katropa ikan tayo man, di alaala ikaw, from Vanji Amparado, Tigulak Difun, Kirino, salamat. O dati sumarno kansyonin ta. And then another one, Blessed Sunday po karuba, pa-request man, di pa pawilan ka, bayang family from Difun, Kirino, salamat po. O duwa. So, which is which? You want to... Depende, dapat do you have orosas, papawilang ka, napay mo isa? Ang Taga-Difon, alaala ay ikaw. Paupawilan ka, dating karod. Kawilan ka. Medyo... Baliwan tati version. Okay. Yan sa akin kasi ay. Hindi, yung sa akin mismo. Hindi yan. Okay lang ang pitch mo? O yung... Ka panagdungo. Nababa na nga to. Okay lang. Okay.
patan ading ko jakon marikna inka panagdungo dauma akong ngagururay agpadpadaan ti isa sang pet mo aglinipatan ading ko ituro-turet ko sa empapanaw mo bidot ti arapaap ko takay kayat mo me iti umareyo paupawilan ka tagandat kong agden na takuma angem inuadagnak samkino na agurayak ingat makaurnong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka daksangga sa takinay kayat mo umadayo dito'y den na paupawilan ka tagandat kong agden na takuma angem inuadagnak samkino na agurayak ingat makaurnong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka daksangga sa takinay kayat mo umadayo dito'y den na lagi ko alinlipaten tan karing karita waswasen tan ket di nagtukuman subsublianan tanalabit sa anak tunawayan paupawilan ka tagandat kong agden na takuma angem inuadagnak samkino na agurayak ingat makaurnong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka daksangga sa takinay kayat mo umadayo dito'y den na daksangga sa takinay kayat mo umadayo dito'y den na Another requested piece. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay ikaw ang ating suyuan walang
kasing tamis. Sa gunita pala ay ubod ng pait. Ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid. Kung minsan pang magbabalik, kaya wala nang nalabi sa dibdib ko, kundi ang alaala ng pag-ibig mo. Asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan, habang ako'y nag-iisang nalulumbay. Ang alaala ay ikaw. Habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang alaala ay ikaw. Para kano kini Lolo Pedro Libit ni Sian May Libit. Ita'y bigat nakapuutan, banag at naklaata. Di nagpunganak at daduyaw arosas. Imisemak ngem di natarusa, nagarubos itilwa. Landat mo gayam at umakadan tuy den na. Din ka ba elan nga imparupa, gadan sa baliken ka. Ketyak met linagaro amulitang panagdenata. Ket itay nakaturuga, imbatin at amay maysa. Imakadaka babaenti duyaw arosa. Na Domingo, sama lang. Duwo, duwan. Among kadiyaday taas sa buong sa wenat agnanayo. Ken among kadi si tatalgedak si pupuno. Ngem apay tak si minaka, niripat mo't karing-karita. Naglibas ka, luyaw aroses, senyales na. Dim ka ba elan nga imparupa, gadan sa baliken ka. Ketyak met pinagaro, amulitang panagdenata. Ket itay nakaturuga, imbatin at amay maysa. Pimakadaka babaenti duyaw arosas. Pimakadaka babaenti duyaw arosas.
ginagawa. Oh, Bibi agar ni John Along. ulitan mo. $355. Nga jingle nga Babylon. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. When the wicked that carried us away in captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Aerosmith, oh, naman. When the wicked that carried us away in captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. And with that, we're giving you now our last piece. So thank you so much for being our company for the past 3 hours. And until next week na po with your Katropang June and Katropang JM. Iti programa ng Polo 1. Adda kayo Manen. Dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! So thank you so much. He will rub his head and tummy, rub and rum tum tum. Bye-bye everyone. Macaroons and macaroni, jelly beans and peakamalon. Koi, 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 koi. All he says is koi, koi, koi. Sure, 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 Georgie is a raccoon.